Te tikanga e mui ana tēnei awa e ngā kaihoe waka ama, engari I tēnei rā e marino ana. Kei konei kē rātou e whakaharatau ana ki te whenua. We have had to change our schedules, our routines to be able to find some safe places, moved away from the awa. We go out of town, we've gone to Uawa, Muriwai, also to other cities, we've gone to Auckland. It's really annoying because to know that world isn't that far away. He tino Uawa e tahiwa. I kaha heke te ua I te taenga mai o te āwha Vaianu. Kāore, tino kaha pērā I te āwha Gabriel. Engari nui tonu te pānga ki te pūnaha para. When we have a certain amount of rain, the system just cannot handle it. If we do not open those valves, raw sewage push up into people's homes. It is raw sewage coming up into their toilets, into their whare. Hei tā te koro matua hei tā rehet stouts. Mēnei heke noa te marangai ka tuku tonu te para hei tiaki I te hauora o te iwi. We used to have to open the valves when we had 50 millimetres of rain. It is now 125 millimetres of rain, so more than double. If we were to look at trying to dredge some of the river, look at not putting so much stuff into the river, the trees, the grass clippings, everything that just gets chucked into the river that we see as we paddle up and down it. Nā nei tukanga kua rāhui tia te awa te moana hoki o Waikanae mo te rima rā. Ka pā hoki tēnei ki ngā whakaharatau a nei kaihoe. Nothing really beats that on water preparation and being able to move waka on water. It's kind of hard knowing that we're so close and everything's just messing up our routines. He ruarua marama nui ho e toi ana ki te whakataetai waka ama a ao ki Singapore, a he mea nui I a wā whakaharatau. Rā hia tumutumu, tai oro.